shipui in leng lane hospital hai khum in deinona ana se ema oxygen cylinder hai chun oxygen arok khep khup laizingin India muntam tak hai chun rong khom voina ding talo le rona ding momal talovin India chun hun khirle hun raplak takal atong meka chule chun bei seina nei lo hai tam takanumin sungla khule unaw tam takanin che meka amiru kalchu Calvary Hospital Telangana Hyderabad me chun nisom sung chawin COVID Care Center hongdongin tuhin mi damlo tam takan en kol meka hospital hai ni tin chicken annole damno hai azatel hai ni tin anpung khom lakani Calvary Hospital hi ming dang anevia chu Pathin Hospital ani ti in ania heta kahin sakhu chu sakhu kha sakhu ti inkhom theran noa chulai chun mangai na in sakhu anei ran no ti atupi ve topani chun hitaka Calvary Hospital a fe komai abik takin mere thai pan hospital fen ding inan kol ding nei lo tam takan ni a Calvary Hospital hin hinga anen kola chuti tok lovin fak ding a hlonin damdoi oxygen le thil ing kimat hlonin hi hospital hin ni tin hitaka hospital a hai an pek lakani chule chun mani mi shem pui hai ta dinga rong bol hi pathin ta dinga rong bol nasata kai ni ti lungrila sizing pumin hitaka hai damno beisena nei talo hai ta dinga beisena war pein rong hai an bolin an pen su ani damno hai ta dinga fak le don ding le an ing kem hai an pek wong lagani chun tu lai na yal khom khan COVID care boy na leya anole COVID in le na leya fak le don ding nei no hai tam tak sung ko hai cho metric ton zarit lai zo an lo semdar tani ani Calvary Temple team hain Calvary Temple team hi apoimo ema bikin mere thai hai ta dingin lasatakin apoimo ani hi hospital na thil tum takcho mangai na in sakhu anei san no ti hiani achong nung takapathin ro pui takin ro se